Samla wat ka lawan ra pi man ka teo tam santiyo ni klam perwan wagi dan ki bajan ka te hakari ko for mata club de Islam show mungkin ka noi pi wa ka program kawan live ka YouTube channel jumi ka dan voice media network bat hakari ko for kawan mo ka local cable channel ka ba arspa nyom khnai bat ka channel ka ba Shia Jarsa. La on pet life nanta ba pilar ban I Kynta I'm same ka group Dymbur. Pilar ban phai jingkali jom pili haro jom ka group ni kan hon. Ba hakani por khan kan Islam show mi priang murab ye kini ki Samla ki boy ka ran sanjmi ka Kynta Samla. Te menta khan kan Islam show nin pet shwa ya kani ka in bet merta hari program man por ni juan ra lagi Samla kilong mi lani kilong pa ki balale keno bro ka si enjom ki ban an se mi ki bapet te kene program pi iro ba ki yat lemba pon ki ji e kim ju se te bat ni yo iro ba ka ji an ti ju ki kam ne ko so ten i tare ka jing job jong ki ha ki got for bat nginte pada ji an ti ju ki ban yo iro tare jing job nginte ki ji e lani kita ki ila orang ki jing ram ngani ji sa ram jupi ha ji em ba ka ji sedang jupi kumno ki sedang te man ka por ni wan ra mi yakini ki Samla ni ki long pa ni yo ko khobor ka ba nginum sange ha ji em jupi ni nya sakram da ka ji sanya da ka jingen ba da ka jing trash tom te khamna kun sa so nin kanai ka kun hor ka badan hangi ba ni ta ke ka kan hor kare Dymbur ko ba pi social media lani what pila you iki live ki perform lani baki ai ta jinra joki but jinra ba dam share kadeka say no to rape culture te hakani ko por ni you iru ba hani dan ba Andreas Kenong job ya Shillong battle rock arja khasa tanang bakla arja khasa keyboard ki kusna bakla job kum kun te hakan ki por ni iru shibor ki te ba gilale haga kum kun te banya saprang hakne thabai ta gadam jithor haga video na technical problem ila ram ba baro ki bagi try kam lada kade nang brio ni dan jimbakla lagi si dan jimbakla ba te hari ko por parma pi ba ni ka video pa la berdi ni seperti kamalian te ninya sekarang lagi jingkali ya kene ka group te kumbagi tep kene ka kon ka tengka Dymbur ni ko ada bentep kumno ya ka tai ni kum ka Dymbur ba balik ya ka tai te jingkali ya iwai naki dekat dengan ka kon Cornelius pila matai Kynta chapang jengkali ka Dymbur ke ya ka ban Dymbur ni form usna mahja ka di aku por ni form ni ya kena di mga mission di gilang di ban members bareng di
ia pasang lewat kerteng ni kan. Te ingin kuat naik kerteng parai. Berapa cukup kuat ingin kuat naik ke kerteng dorong. Kabarong kabala penyahab kiwi dia ki bangsa pokok. Tema dan ki bangsa berana pokok ini. Ini kuat mengenang kereta. Wih, memang jadi beren mencuba uang tak hanya berkata kerteng Dymbur. Jadi lu kata apa ni kamu berkat mas namu dia kata tentang air kerteng Dymbur ni sampai ni su bang kerteng su solid amo. Dymbur te ni tu beauty yang dalam su ni su solid su long ini bagai dia kata kerteng. Jadi orang tu dia hantang tak yang dia cip kata kerteng Dymbur. Kerteng 4 watt ini apa kerteng 4 watt itu apa dari meaning spang dia di hang tu ini form ikaban di air kerteng Dymbur. Di dalam nangka hadir kat tu kan sebenarnya ni setiap kan jaga meaning jom tahu Dymbur. Di kali ni setiap hadir lu bawa ni Dymbur di ini lagi ding berkat di paling fitri mah. Dan doa ke Bible. Di ding ubam sesok. Di hatu por ni lah dia orang ni. Kita sebenarnya dia bagi dia lagi competitions dia lagi dia lagi competitions yang compete mau pas ang di bansi juga ni dia job di competition ni dia apa yang saya do dia yang dia tak bailan tentang yang dia berkata ini saya beli mau tahu ke screen lagi game rasa tim trying dia berkata pihak dia change to thing. Tapi kami apa ni kami apa ini kata kalian yang kerja juga. Lewat, ya wat kalau apa kerja apa ini. Tapi hari ini kata dari Samla ini seni di dekat cerita Shillong juga bang ni apa ini job yang Meghalaya ikon. First competition. Jadi nanti kita squeeze kan ni standard. Terus apa mau kita standardnya cuma standard di compete dan ni standard form itu small fan base ni apa di Meghalaya ni berkunjung siapa. Tipun kau pernah pi pat pat pois ni kau pot kata pi benda kerja boleh jam pi ni atau pi show. Nanti hingga kalau mengayo ke museum di sini pak di Nusantara lagi nan pernah lesson dia pak music lesson ni di abang lagi hati kuat dengan dengan prasna penesan nanti berada show ini pak tapi show ini juga betul gitar show gitar kita gitar di Well, music lesson tu itu di nanti kita lah kami lah dapat di kasau kasan kelasnya sa hati pun lah sampai ini lagi pun lah sampai bagi MTV minta isi kiban sebab kita tu si kuat kan belum itu minum wine dan tu masa sama macam serius untuk important dengan selipuli music. Dia ni pasti Pak Andres mana kata sini. Bukan ni pasti Pak Andres. Di Andres pipat kamu hipoy sini kapur kita. Kumbai tu ini berkelihatan dia mau ngalah rembang ai kini saya nak tambah harus pos nam data. Okey. Nanti por ni lah yang tentang nadu ba kumju itu bolong ini seri nadu ini nak saya Shillong kemudian yang kami father jual Shillong ba ikna sini kiba bodon ya kasap kapur ketem. Nanti every third chat ni bifin bah apa Shillong ni apa Shillong ini every third day food boy bifin apa ni kali temi unong behot natem something or the other. Kalau dia part of kali ke culture dunia begin nang ya kapur ketem sab kalau adon ba. Dan nadu po don adon hi nadu Paul College adon hi kawe ka bang ka bang juya tem adon kalais nem kata ka bang. Deh hari itu Paul kapal long kumbalong mentah ka pertai internet mentah pi ba lasuk ba banyor no sino. Hari itu Paul ni masya pi banyor sam pawi ka jiwa ru tangmon habili kini te keset. Habili upline nanti hapo dukan harumar. Hapo pibi habi up mentah kami kawe ka long tamor layar book lupa. Kru nanti saya copy katu. Mentah apa yang mendapat jaga juk internet mentah apa yang bisa klik apa Spotify bisa klik itu bisa klik player. And so kani juk hi ka platform lu ka ailat ni lu bangin spread ka music ka juk. Te hak kes ka cuma kalau bahadin bang kami ya hadin baka plan atau bang ka berim juk ka project band like Meghalaya nem. Tigi members hantu lagi baka kami ya sebenarnya. Ila ayo khon yo ktino la bila tu ila te ka kam ka jam ate ila no family obligations de karena sebut persiu. Dengan itu ngapoi no asaka tray, tengah tray. Dengan don hapo media lain for a very slim hari dengan don. Tepor pengadon mengadon tray hapo radio ngakan do ikor baju mission kin.
kata kapor kiwan pancing harap ini na kiwan ong ba nyele ong ba ni kwa permi ki jiwa ni kwa radio ni kwa ban tu kapor kiwan snai ka first album juki tena as a programming head juga radio station tu kapor te na yele ban penilenti ngele ban guide ni ki te ngai ni perlu ndu tu kapor te sampai ada nyong kat pra ki approach na ki ong ba des believe management fi ki kwa na ban manage as a manager. Then aku por pernah table ke kam tengok ki kong pet dengan wan. Hakani ka por mentabel man manage ni nganum la ban you can do justice kini ka ya ban nomor ban nang pun obligations plan table ke kam. Tetat adu news nem news nem kerja no kan pandemic ni. Kini hari saya kelari beli tour. Pi hari ka release the first album which I feel ni kade one of the best metal albums released out in India. It'll be in the easily top 5 best metal albums of India tu ni follow by tu genre am tingi date wallahi la tre sitom katu klami album ba klan ba ta taru opli kim simyo bisu am simple hisi because ka genre metal ko cinta ba fin mi jak pa te kini sa rapor de bomdon ka pandemic la follow through ba ka India tour kan they were the old band ba old members ba Kerajaan atau pandemik kita ke lockdown setikin ukor investigation ke perkat yung nilai persiapan tala pras nem nilai push kani musim pois no sino kamdishu kan bakla dunia kan kamdishu teman-teman it's not just hard work we also have to work smart the indah gila form kata kelas tang mature kelas yo kelas tang kati mutu perkat kampro dan takin kiong ba pol itu ukor yang apa macam ni ko apa nyalen no ka folk but fuse not traditional instruments into the western instruments and create a sound of I'm talking as I'm very interested as a point join na ini say what kali ka jingwan so pisa ka grupo kala nang kapon klan si so kata tu dia itu kisah klan kisah tu i that kind of stuff that aku no kamera bi poison ka por kita pira pulot ya ka por some people pilit pulina bo pisu poi kupto bo pistana Ningkom dia nasdam dan Roy dia hasnem nasdam mi kan hasnem arajar kalai kadon ka Meghalaya kon to po ngaran ron ko kan ka ban the first day to him ba tem kan po kini ka Savio Hall ni de ka to sni ka ba kiun kong ro ka ban dia nang tu ya chkman sedang don kiwe ki band ke dia hasnem arajar karsam na join kiwe ka ban kan natura dan turun ni sedang ni compete kini ki Meghalaya kon ki bon ho but ka battle na rin na kuwela ka ban dan turun sedang dance wiki Shillong session kundo kan Shillong solo artist Shillong dan nang turun na poi join pa naong nga kun ito kuwi ka ban nang turun na phone Cornelius tanong ni Cornelius ba malah kutkin ba ni ka band ang injale mo ngam kwa ban music ba demo semua setelan te yong chale for say project mo te ang tuwan say project tip shu tao no poi mo hak tu ka pandemic ben snam shu jalong hi shu ya poi hi kumni pan te mission bram aku no do pois kani kalan on drive that Position jalan itu, kalau lu try dan beri dia sih, lo masuk ipari bagi music video dia sih, kuat bagi bantang pun bantang di shawan kulu yukoru mana ke ban ke baru, ni siapa rock yang tu shawan mana kami apa je sih lu, itu don kata lagi sih itu ngayo phone number, common friends tu yang lalu rekam tiap dan lalu koneksi, jadi phone boy kulu itu asyik tiap hari. Dia kata hari mungkin di studio boy phone koneksi orang ambil rekam inform terasa project tu apa ada phone nombor mungkin inform mungkin full fledged band ni mungkin orang saya project phone nya orang rekam basis macam dia semua dan orang tu yang sangat dipan kundu yukori itu cuma ini music lang yang orang ingat ni pet kundu kalau mau ini tahu instrument tu kayak ni hab jinggut pembias sina music atau pembias orang tu ini pet sini aja kan the very bad kan metal music hang po Shillong hi keyboard mo sta na ri kambe bra kan kiu
dengan pada tangga ka jingwa jong ki pergi long song kia waktu kintin bang pet ka latest ko bang na legend mon shai to ka kintin de mentah pada ni phai se kani ka hadin kumnu phi kersanal ge ba ju ko por phi yo kumnu phi kersanal ge ban im jak po da kani ka music ne kani ka ditang ka sai te nakaliang jo kun hong ni bora ko te kumba Shillong ni berkinong tem kinong pot jong ni kajala jong ni mau papin ju expect ban embe tang na kapur ka tem ni ba e ba te ngam cho ko ban ai persen tong Samla te bolok ni ni jong jong kan we veterinary te we udim doktor te ngala lagi kam business ni te kali ka kam ka bagi trainer din ka ba support ya ka jing tem la jing pot ka jong menjua ka Shillong kumta te haka kes jungi pada ka Shillong no pa u kor pada u dalet pule ka kos udah pindah ka kos an upen ula pule ka studio la jong te enda ula pule ka studio la jong da ka tu ka jindon ka studio jongi menta nga ombe ka jongi nomor mo langsung ka jong ni nomor ba ki jiwa ki bolong ni karo don ka jaka menta ngin no kom subun perlu menta antara sound recording nomor ba ki gitu ki jinlut ki babon ma ki bans ki semjinge te ukor da ka ba ule pinde be ka course ka sound engineering course mu da ka bu setup ya ka studio la jong kalau ngajin muntoy ba khra ba ya ka ban tingi yo lan ban sna jwai kamstet tanpa as far as our members are concerned ta kunga ba missing ite la ka jong ulan udon kam na ka jong te kidi ki kam ki jongi pare ki yara bringi ban sustain ka music jongi ki te hopefully but of course the big picture the main dream ite ka taba someday we can be full-fledged musicians kan mungkin embed na tema for it di kenika kom thought jingwa pada monok si thought jingwa no pen jingpi ni kita jingwa so far kita dan kenai seperti Unti si thought bi ko ni ta ko ka yude hari nega ka lyrics sebentar yang dia album terbaru ide no ide just bi ko ni di ta mangi nega kedua lang si embed arrangement ya itu majority panokan compose ki jingwa ki okay demo sampai kan ko Tungai ni rokat kadang kan itu ko pi plat ni jingwa to ni jingwa lawan batai ibu ni kini lawan batai sepanjang itu. Legend of Track tadi nak ka first album sini ka debut album. Kamu biar kau ni kentin Track. Track tadi ka kentin masumi untuk kam dan meaning lah. Ke long apa masuk ka sisi kata apa baru klik te daratan menunggu apa yang jadi viewers semua di bawah tip ini ka kentin kita boleh jaga ban page ni Facebook. Kinalit haka about section hantu akan ka explanation dari buat marapun apa kalian ngalarapi kejujuran kita ngelasan dulu. Hapor kanang songkai nasongkai jambu. Ya tam kita ko practice itu te. Tampang kita tam na to sibien ha bantam di triplets untuk apa music mo dan triplets yung 3 notes at the same time. Then 3 notes te dan Laisian dia live di apa batam kain tu tengah sepak kain ketin tu tertrak kita ketin sangat tiga one person di mana mesum ni dari buat trap mungkin kata nampak lagi ngomong kan ketika dia dia cukup koru ka orang kayak hap buat musik ke jongi buat ke kompound rajuni di buat Barin buat lipat tu ada mentai atau signature style juga kan mengidan he stop akan yang range of music dan he break down di kai. Teka su nantu ka sumi kata kekentian harian ni ong tong ini ya nang smart ini sang mentho ini lagi ban updates atau page kan mentai ini sang ber kata kekentian trap. Ekor ni ani kong people we comes to ki ong di trap trap dan tu we mo pa ini. Apa Shillong ni tapi dengan turu jangan cukup kentin ni fans gitu ni sabar kejelah kita di pareng di kita untuk skill bina di dalam fans di substantif in kaditan ka kentin basu peni untuk kita along long ke signature dengan bangkit akan mungkin di apa ni snai ke album keberan debut album ini The Legend of Trap di ni syukur pun penwarna dia ni ketuk kentin tu album ni kalau begitu di spotly di jiwa dalam album
kita ki khana pus kam jo to thak ki pengkalan so way imaginary piece yang tadi oh Pitung ibu kita ketika unut teratai depicted as the fifth member of the band. Inspired you imaginary piece pak. Imaginary piece album ka konsep album ni. Nama tu album sini marak nak as a konsep. Nama tiran sepuluh di cikrai ni berim kiat dalam kajian ke theme dalam konsep. Di kamlong tu mentala lagi tahu album kita orang yang temu lagi tahu album ni dari beran kau ke theme kau ke topik ni. Mentala lagi mana pun konsentrasi nak kajian ke theme kau ke topik ni marak nak kafuli kau ke konsep. Di kalau ke konsep album ni tu. Jadi yang itu ki kerten juga cikrai itu album pun ke khana plus kam jom tu. Di ketika sakoi mak bersama kita kau kentem itu Veil of Maya. Ketua boleh beri sepaham juga. Ketua di kapan? Ketua di kapan? Ketua di kapan boleh bersama. It's a very well known band about apa metal scene. Tentang ini betul progressive kita. Di kapan tour. Kadang weekend dia tour. Ia ketua kapan ini juga follow na dun cuai na dun kiara jar kadai jar support. Ini orang open. Hakor kawan maka apa body ini di mana ini supporting act. Okay. To as a tribute to them. Dia mentang impet kindat segini kijing kelima, kindan metera kita, ibu nama baru buka live chat juga YouTube. Okay, ada kindan pada kita buka kijing keli. Ini way nak kindan pet yang macam jungi, kasi pet star share by kini news jungi ru. Ini di sali karbi, ini talk ni. Yang thank you for all hard work and dedication that you as a group have put in through these years. In return, you make our Khasi tribe shine, and we are proud of you. Keep up the good work, and may you grow from strength to strength. My question is, Sali Yeka Group Joki, what was the first inkling or spark that got you as a group to write a song on such an issue that is so great in meaning and soul wrecking? Tidak Khasi yang kaya kita harus kerja dan kerja yang mesti menjadi Philippine talk, harus Sepang kenika kau yang ka situation nanika ikwa kata asisya ka society joni but kau kata ru ka download but ka mensiam joni bapet kiba snap ya kenika jingrai kedua si no to be culture jingrai kepada semua kita hakor bagi form dia hakor bagi isi mereka line up pertama itu memang mensuang kita full on heavy metal keyboard kita di screen vocals kita di apa ni shift juga genre ni bagi mana lagi traditional instruments di bagi fuse lah buat kali kami western music dia tu pun ni langsung berkat kontrol semua juga kan hampir ini shoot memang kunjung nomor kita ni dibeli gitu cuma kan sepang bagi social issues ni dari political views tadi ni tu juga semua berkait tu juga semua kita betul. Jadi beri perkara yang nanti seni apa ni hit no ini topik kita kan. Martenten nama gambar itu beri kita genre yang very aggressive. Kita tenten kita semua tante kita yang nanti kita genre macam tu kita orang aggressive punya. Jadi kita semua marka tu nongwai metu itu kita orang tu cing dom kita cing pitar lagi. Di kila bandar out kita tu apa kita sendiri. Di kawai hingga di pengijit ke topik ni hak pengijit topik pengi perkhatu nanti sekemat ni di ban warai ki sensitive issues pengi keren pengi lapan bukan message ni ke di ban sapian di lat hari nang kapri you Andreas question si ang kumba ban bateng wa umukor gajing sinar hon gajing mi hon ga kunhon bathamai gajing wan juga ni members bathamai mga ulan barusan aku juga perlu kalau kau pas pak, ya kini ideas kalau kau tahu mentakan habon perno, lah apa kan nais nem kini kita pursue music aku tu ka genre, aku tu metal genre, ngai lagi kalau nais nem kita baru muncul apa, sebagai metal band kita baru mau ngilong streamline in one direction, tega fokus karena betanan tu, te habang ni lay introduce lagi khasi instruments, tahu ni lay fuse buat ke khasi buat ke hot bikin terterai
Ini show berkon yang berkat orang kajing thor jungi rupa berkala. Kan ingin cu follow be kan ju writing style ka bang ya follow kuma album ko ban kong kan ni hap show ba kan ya. Te ngi song ya berkat ya puson ba yung kum kin thor ko ki kaitor. Lasara na nim don show kaspa ka hajar ke beri kun mau re. Kin mau ya ka legacy ka jong pi ke ba PPE anda pun don show kan ya selapate. Te ang katanya tristom ko katanya ang iban na bagong tristom kani ni haban long smart ni haban pick up no ki topics ki bolong ki bakhya ki topics ki brio ki mtra ban kren ni ban slur na ba kamde ka topic ko sok bha kani ban kren ko bolong ka political situation jungi le pisu tu ni kala bon ka backlash ko bujur ba ang kor the band members bolong nyara whatever comes in your face lang as a band whatever backlash is there ka bhabet the nginum ya sangat bantu ikini topics. The first most important topic abang ngi eleven address kari kajing sat tombor ni kantai hakani ka jungi. The enda pi mentang bungi tho umni bang shu tho tang la de bantu tang la susnas bunni ka jiwa. Kabolong kabop pangmet ba ka research. Pangmet ba ka research ndala puli ki stats ndala puli ki actual figures ki baja hakari ka jungi ani pangmet ba ni khani ka jala tu is notice ni khamlat ni compare India andre pinpet Central India North India sening kalong ka tajo bagin na kata ni sa ai ka teng rape culture ya ka jingrai amar bahasa te kalalong no kum ka culture sete ikin te kisa kila sa ban ben kisa thambor na do ginang khulung hadu ba kita he kisno ba kalong normal ka sinjuki dan aku tanya satu term yang tu macam mana boleh baca. Nota idam saya ni berpan kalau nak kajui te tomaga kajubak layo jubak. Kubli kong sali rumah, for the kind words. Sali message from the group. But ini just real yang what that the idea of you as a group in writing about your newest song, rape culture. Ngatip paklayo itu kajubak. Then lamapi kung nga hisimat ngapet itu majingwa marapan na sutoro ni tang mapet ni sungo kumto pi barwai na kitu gibangat po katno kajing pangnot kajing kabam mamla ban express mo daki kiti lima ban express te ngangay pa lang karman ruba kani ka pon kanang yai thoi ta ki issues ki bakta ka society jo hite khamda pan slam show kani ka program ta ni poya kani ndio sabu pra te ki bapai thai kim dan jingkliran mo ba ki kwa kim dan jingkli no ba ki kwa man pe chwa ga jingla thai ki patpai te ni yu iru kani ka jingkran jong ka thrat shapang jong ka thrat no kentin thrat anta to kentin Dymbur te gimdan ye shu bangin yun rai already offline tingin pet ke video jong kani ka group khndia shapang jong kani ka group
sekali ka program ka Kynta ki Samla but tharai banga klat ban pen kemoi phi ba kani program ki pe live naga Don Bosco Media Network para ka local channel ars part of Kynta but she hajar saw na lilang ki cable operators nang ta ka ju poru na oi phi ba phila ban bo jing clean rem dan jing clean te menta klam na pen slam shogin pa no eka message lani ka khubor na ki di ki samwat ki badan hme joga kun Dymbur but ni sedang shana i ba Andres ka khubor ka ba ban ai ni ka por ki kena Samla ki barang pet ki ba don ya kasab bantem na ki don ya kasab bacha na ki don ya no ka jasab ka ba ula ai ble hi ban jong ka jin testom ka tapi don kasab no pinalong talented ka bolong talented ru ada kam don hi ka jin testom te kam poi jingai te ka jin testom hi ka de ka ban ka dip non hakmat Kumnga as a member of the band, and I'm not the most talented member in the band. Tamba ngayale apan kipa birtu da kaba ya tristom. Te hakajuk ko poru hakan ni kajuk menta. Hakajuk ka internet hakajuk jong ka internet hakaba kalasted no nong sidong. Menta tangga jing tristom ru kam biang shu. Ibon ba ki kena menta kena Samla ki tristom ki paminot ba. At the same time pihapan long smart ru. Tamu pihapan salak ru. Pihapan wan kilan kilanti. Mende bon ong pu lekhan pu be tan tu spring be waro sistem pu kan wa. Pihapan don ban use ka teknologi ka balong available mata ka pertema mata pihapan link pihapan Google pihapan rung hapo ki wat kilan kilanti. Te de pila ban le mata kan pen kloi request ka jong ki. Ka jing em jungi ki brio ko long ba lukot ba ka ni slap state. Te the sooner we get things done the better. Te ka jing ka pa ka long ba treshitom haka juga poru be smart and also semua kesan yang mereka kunhun ke juni ini persen bantu agi jingwa agi ban let's say one ra agi jingkala haka ni ka jelah ni te ka support ka jompi ka long ka ba kesan ba te tam kita hi please bro Lancaster ka message ang kalang ikna hi ba don't stop kiba dumdera karwai katam no kanu te ka pertay medali ka kansuk ban ai mo ban lap po ki internet ki te kam jinjar mo ngi ba Andreas sun shaba ki kap download ki ye ngi way mo hawan kasat dum ta pun suk plat tang shu wat ki po YouTube ai lo la lamp mo te so ko way do ka message ko ai ye ki tu ki kan taking ki pala kung ba kren kan ka jroi chingi kan ki bala ngat akan ka upload kan hakaba mo syariat me te kim dai kan ban susngap ban ai ki ban le ran hab tur pe kan mo yo ka justice te pi hamta ka hakani ka jala jungi ro las tang jale ni ki kam thambor ikte te dai kan ban le ran ban ong ba ta kan mo ban ma ba bon sin ki le ran ba ong ba ki sha pen kala kom kai ki bon ba ben ki bon ki pa krokti kum ta ba ka ba la ja kum ta ki la kan tat kan rai ngim dai kan ki briu ban long kum ta pat ta kum ta hi Mason kubor jong pisa ki pai pa no pe Yeah, shini kong emo na aku ni kan sko mi kan ro ka la invite ni kan so di juri ki no pedro la oi jong ba da los mu ro fa ba tin kersan win especially kung may pamilin of the metal mo si siya pwede pa buwan ilan kumaro kisi ang ba ni bata metal iba manik sulit iba kung yung tahan tetel mo pabunsin na siya kung tayo siya stigmatize mo siya ben di tumalong na siya ng iba ba yung tayo yung hajud ka ba start ulit yung wala siyang pango di ba pinataran ko ba yung aning sim ikin ay ikabalong tangi setelah ini kan sebelum bintang ini na yun noro ya ki bili papet ntaro rong ki ya dan trish tombe pinsa toy mi siya to krish mo tata Krish won Mason teni Porsche audience Kung di siya ay kung di kadang sekolah nak buat ada yang gampang sini invite ini bar na ko dai gi pa ba bro pe ke ni program but na ko dai gi supporters
nomor ba la pindon mo pigi ng support receive di nagway ng tang inundang ra di inundang mas na bring to right to me de tay kata mo kon ka ba ko ba ko man ong ya ki na ko don stop mo ba ki kan tristom kung ya Andres mo ni happen tristom ya Malaysia adien ki kinum urlong ra ada sil mo kon pi de pinapanya tristom ba aju ko dia inshallah kumba kijuk kita dia biar Andres ya inshallah kenapa invoice ka thong din kata hi ke ana sis mo pa na de kabar kalau ba ikting supporters ki ba support ingin dum suaru kantam akpor bangi daktar ni ba jorra ko parim sini kalau full on metal progressive chen hoi ki don ka tu kan ni pi ki ba sutrat ni ke bangi ni le mo kita ka bangi marai ka ni ka fusion jom ki sertam kasih kenai so thì kita kat tu kan ni na piru ki ba la ban bom sultan chu ya kan ka confusing ni mo ya ka genre thì squat tu mon ko ba ni le kan ni nama ba ka jing sultan chu ni ka ban ni borosan mudi ni kwa ban ra ka jingala hakar kontem ya ka metal music berharga juga koru kalau ba maybe agak kamtam ya ke metal genre ki dan guna bagi bands ki bonra ya ki ban fuse ya ki traditional instruments ki jongki but western metal music de miru ni kermen ba ko isni in salong insa poi jaga ta thong ba ki building dema bagi di mengi ki ba fuse ya ki jiktan jikput try kasi syakam tu music di aju kupor ngapa nang bayi gitu kiba dun cikeran di bonus tuan chu ya ki pangili nomor ho tam kan ki jiwa jing mentan ni smart ki aki aku komtem kantam ini ki nong tem nong sampai tu kita bagi riffs ini pa ila guna ba nomor ba ni kamen to shi ni bintan technical nomor ila tem technical tu pusna dan ba jeb shu mentan ni don kam tam mentan idan kam ban yo ki hat itu points of music ka topik dari ban klain ber ke kupor kejiwai kan happen semua, jadi kita semua. Jadi kita support ini aku beli pi, jadi dia bilang kerman bukan ya support ini. Ya kita badu kerman daga ni gajing shift jungi ke genre tu, ambil lagi ngaku apa aku beli pi siap ngerti bukan pi siap so tang ya support ini begini. Strong message, nai kor. Kadai gajing siapa lah lagi snap metal dulu macam ada ngret kita ni cuma metal bang snap. Nam stu star kita mungkin skirwai misi yang kirwai kesu cisha kami yang mission nama bagi stu so kami macam hadu jap dan ray dah kan ni kecing fuse pada kami yang iba Andres rupa work smart mendai bagi cu board pay dan marbakat tu senam pila board dah ketuka jingwai dan metal ketuka pila you kampoi solution ray dah kecing fuse pada mentah buat kita kentien kita thok apa ke jingwai ru kita dah song koni pada song nya buat kita dah scam cisha ru kata apa Chisen pet ni kajing ruai la dangi yo is aki lyrics muturu ni la subtu ba kani kajing ruai kadan ka message kadan ka kubor ka ba kadan sapang jong ka te nyimdai bangin do jing kerman pu bai ang ikor nragi le ban ya chapram but la da don ki basusi kata jing shift jong ta genre ru no problem kila ban board ha ka tol ani nama ba chisen bagi pe ha ka no ka yuru chisen bagi isi la ni ben manta la sai ni na board thì kawai ro gidi ban ni ban sumtho ba ka jing em jungi nimde ban kla ya katan rai la dang ni poisa no sino ru di poisa klen jogo par thai la dang la sang barok ki ri jogo par thai ru katan rai jong nimde ban kla ti ni ai khule shi sai ka ni ka kun hon Dymbur ka bala kle la ni ka bala pun wan sai ta ka jing rai jing put jing tem tan rai jong ka khasi jungi ha ka ni ka jing rai metal te da kan ngashi mat hi marway ba habang snap ikini ke jingra jongkiru masto laraka long kerkat tangi taki jingtem ngunum pai sino sino regi kentien ki baki ruai ki baki peri sisa da ta video buat kita ki jingtem ngitang suyo so ki jingtem tenrai automatically kan ka dono jumi ka ki bangin snap ye to ko jingra te kata ka de ka bangasam personally te dakani ki kentien bangin num kala de ka tenrai buat din bot ru ye kata ka bangin ya sakman daga jing shania daga jing tresitam ba daga jing terli lang kawai bangit kan teo iwe
klang dak lat pat bang idon uplay upan yaram milinti yangi te hakane kapor ni penkot ikani program dami ang kublesibo ni pi ka penkon Dymbur bat kublesibo ni pi barok inang pa ikani program na Don Bosco Media Network kublesibo.